Zanin in khel munam le ropui tak tu chu thei ang angin in soi sau don teng hiang pakhat world champion gold Messi omna Argentina nia lelam la faro teram Africa champion Egypt ania an theo neu thei lo hrim hrim hei hi Davida le Goliatha in beina ang ani lo hei hi experience versus hunger ani Argentina tan hemi an paltlang lo chuan quarter final a Brazil emo Spain emo an ma chon dona Egypt tan hemi chi an paltlang chuan an history a voi khatna tan quarter final an lu don thung ani amasain match information match Argentina versus Egypt round World Cup 2026 round of 16 match samkwa pangana ania July ni sari sangni samni paruk thole ni zan dar so pakhat venue Mercedes-Benz Stadium Atlanta USA game hunam chu kan thlir don ani Argentina hi group state an tluang hle Messi ala fit thabok Argentina hi group stage an tluang hle Messi ala fit thale bok Egypt po Africa Cup of Nations champion ania sala an la nei bok mase an level hi ain thawret tuna chuan Argentina le Egypt analysis ke clear hawila engwangin nge Argentina hi chak thei the chance asang pakhatna chuan Messi factor ei hi an chak thei na chance 36% vel ni turangai ni Messi hi tuna kumsam thum pakwa ani to tun game hi a World Cup khel nung ber ani theitlat sanghi somni pania trophy alo choi to mase tun tum hi title defend ani tuna chuan a vision free kick penalty pressure moment a che thale ri phota Egypt defense return a movement track hi a harangutang panina squad depth 25% chance Argentina hi starting 11 baka bench thupo antra Alvarez Lautaro Martinez Enzo Fernandez McAllister Dibu Martinez te anoma coach Scolani hian team asiam thane leto anin manton leto bok ani pathumna winning mentality 20% chance anni hi defending champion anni big match experience anga pressure anjam ngailo round of 16 hi antan chuan normal match ang velin an khel thei don ani tactic 19% chance Argentina hi 4-3-3 formation in an khel tangpuya position 60% plus an nei thin midfielder Enzo le McAllister hian game an control ne le thina Messi le Alvarez te an finish aro pui thei le bok Egyptian midfield chan hi na har satak ani don ani khai khom na Argentina chakna chance kapek chu 70% ania unexperienced squad quality le Messi wangin an favorite chiang ani lelama engwangin nge Egypt hi antlang ve thei na chance an nei Trento football hian impossible ti omlo sanghi somni pahnia rin lo takin Saudi Arabia in Argentina an lo hne to Egypt chakchaina kongli te pakhatna Mohamed Salah the king 30% chance Liverpool star world class winger pace le finishing anaitra Argentina fullback titan hian a hlomber counter attack aran thei hle mai si Messi nen good in kana anibok Salah hian aramtan history asiam chak ngutang panhina defensive block le counter 25% chance Egyptian 4-2-3-1 formation in an khel thina anin hung heta counter Salah le target an chuakang Argentina position an nei tam tuk thin hi Egyptian chance ani thei park the bus tactic mangin 0-0 a an ro chuan penalty a chakna chance an nei sang thei bok pathumna set piece 20% chance Argentina hi set piece an chaklo deu Egypt in corner le free kick atangin goal an khung thei thung heit lama po antra center back panhi hian heading an thiam hle ti hriat turani palina hunger le pressure nei lo 25% chance
Argentina pressure tam an defend dei don te an ti vel Egypt ta nero chan tur dang aum lo an chak chuan an hero ani mai aum zia chu pressure om vak lovin an khel thei don tina ni chu wangin an khel zang viau theia football a hian ril ru hi apoimo berani hai khomna Egypt tak theina chance ka pek chu 30% chau ania an hiam hle ma se an chak thei gameplay an uluk viawa sala a chek that chuan engpo a thleng thei ve bok ani hema cha hian in beina poimo pathum awma in beina pakhatna chuan Messi versus Egypt midfield Messi hi tunge lo veng don Egypt defense pani hian rotation in an lo veng dona Messi atlang thei lo chuan Argentina an buai ngal ani mai battle 2 Salah versus Argentina right back Argentina right back hi an chaklo deuh hei hi Salah tan kong a in hong mai thei ani one by one a Salah hian angam chuan Egypt chance aum theiang battle 3 set piece Argentina lama corner an pe don Egypt header heading an thra Egypt lama free kick an pe don Messi aum a hlaum ve ve set piece pakhat hian match ati chiain ati danglam vek thei ani kangai dan chuan Argentina hian ball an nei hnemanga shot 15 to 18 an nei vel karinga Egypt in counter voithum voili an nei karim bok Argentina 2 Egypt 1 vel ani kan ring dewa Messi le Alvarez hian an khung karing boka Egypt lama hianin Salah hian goal khat chu aron rul ve mai chu karing de bok kani mase minute somkwa goal homlo chuan extra time le penalty kan endona chuta chuan Dibu Martinez experience kha alo lang le theidon khat ani zia bera chuan Argentina in 2-1 a marhuaya an chak karinga mase Egypt in 90 minute an tluan theia an goal an veng him thei ni chuan penalty a hian engpo thleng thei ani chu wangin hemi match chu muthil san chi ani lo nangni enge in ngai dan Egypt in upset an siam in ringem komena min lo hril ve donia he video hi tangkai di chuan like le share subscribe min lo me sak ve ulo naktuk lama quarter final preview kan lo ti le donia mang travek ule